لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. وآي حجي دبتاءات الره قودة لما فأ أرد برنا قودة تقفى برمسكنا درا كيستي فتنة قودة لما تاكنا واني رانو إيقالو يرو حجي ديمن waa'ee garii taa dubartii qofaa laalchiftu jira. Waan dubartii laalchisaasan baay'ee namni beekuu barbaada. Heddumminnaan isiisan barumsarraa kana keessatti baranna yoo rabbiin guddaan jedhe. Wanni tokkoffaa hajjii keessatti dubartii qofaa laalchisu. Dubartiin yoo mahrama qabaatte malee qofaa fi hajjii dhaquu hin dandeettu. Dubartiin yoo mahrama qabaatte malee, mahrama jechuun nama fira isii yookaan dhiirsa isii, ilma isii, abbaa isii, obboleessa, abbeeraa, eessuma, warreen isii fuudhuu hin dandeenye fi dhiirsa. Warra kana keessaa tokko yoo qabaatte malee qofaa fi hajjii deemuu hin dandeettu. Rasuula Rabbitu alayhi salaatu wassalaam hadiisa sanan isaa gaarii ka Bukaariin odeesse keessatti maal jedhe: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم. dubartiin takka tarabbii guddatti amante isii halaalan tahuu akkan goone jedhe. Maali? qofaa ifii safaruu, qofaa ifii imala deemuu, amna guyyaa tokkoof halkan tokko deeman akka qofaa fi hin deemne jedhe. Yoo amna immoo haga sirra xiqqoo taate, lafa haga sirra gabaabduu taate deemuu hin dandeetti jechuudha. Lafti tun aadatti namni hagam deemaa laalla malee ati hagam deemtee hin laallu. Ati suuta deemtee guyyaa hedduu sitti ta'uu mala, daddaftee xayyaaraan deemtee sa'a gabaabaa keessa fixus hin mala. San ilaallu aadatti lafti tun hagam takka geetti yoo nu ilaallu. Kanaafuu tokkoffaa dubartiin mahrama qabaatu, waahila qabaatu, waahila malee deemuu hin dandeettu. Lammaffaa wanni dubartii ilaalchisu hajjii keessatti dubartii aadaan itti dhufa. Yoo aadan itti dhufte dubartiin hajjii keessa guddoo rakkatti. Asirratti zaman amma nu jirru kana waan aadaan ifirraa tursiisan qoricha ni jira. Ka rakkollee namarra hin geessine. Yoo inni rakkoo namarra geesse fudhatuu hin dandeettu. Yoo inni immoo rakkoo irra hin geessine ka irraa tursiisu bakka kanaa kanatti fudhatuu ni dandeetti. Maaliif? Yeroon namni bakka namni irraa dhufe fagoo, mallaqni baasan guddaa, yeroon qaban qiyaasa malee xiqqoo. Torbaan tokko callaa qabdi fakkeenyaaf. Torbaan tokko ka hajjii san qofaa qabdi. Yoo aadan isii aadaa guyyaa 8 deemtu taate, guyyaa duraa isaan hajjii dhufan aadan itti dhufte, haga isaan dhumatanii uummanni acheessanii godaanee dabrutti yoo aadan karraan baane taate rakkoo guddoo keesseenti. Yoo ammoo ka yeroo dheertuu qabaatu taate kiniini liqimsini akkanumaan eeggattee fixattee waan ifii ibaadaa fi godhatu dira gaarii. Gabaabinatti duuba maal godhuu qabde ammoo yoo duuba aadan itti dhufte. Aadaa itti dhufe yookaan hin deette osoo gara hajjii deemaa jirtu. Wanni jennuun irrifatiin hujii tantee akkuma silaa uummanni godhu kaan itti fufi. Bakka aadan itti sun dhufte san teettee haga xahaaradhu asuma taa'an jedhini hujii tanteeta hajjii ittuma fufeennaan. Tokkoffaa bakka miiqaataa yeroo geette akkuma uummanni harramatti ni hidhatte jechuu. Garuu akkuma uummanni waan mahduuraata ihraamaa ka armaan dura nu dubbanne ka yeroo hajjii keessa jiran namni godhuu hin dandeenye isilleen akkasuma godhuu hin dandeettu. Akkuma uummataa makkaa uummata wajjiin dhaqxi ka aadaa qabdu jechuudha. Akkuma uummataa ammallee waan fuula kaayatan niqaabaa fi waan harka kaayatan lachuuf irraa baafti.
garuu dubartiin wayaa bifa takkaa uffatuun dirqamaa miti jenne wayuma feete uffatti duraanu wanni takkittiin isiin godhuu hin dandeenye waa takka callaa ka'baa qofaan xawaafuu hin dandeenye xawaafa ka'baa godhuu hin dandeettu hagasuma qofaan isiin godhuu hin dandeenye haga nafa dhiqattee irraa baatutti ka'baan xawaafa godhuu hin dandeettu maal gooti duuba akkasit ibaadaa maraa gootee xawaafa qofaa dhiiftee firraa teetti maal gooti wanni isiin gootu haga guyyaa 8 gayaniit ammallee ummatuma wajjiin harramattee kaa'atti ummatuma wajjiin deemti guyyaa arafallee akkasuma dhaabatti yoo garuu aadan tun itti dheeratte ilaalama wanni isiin gootu bakka tanatti yoo duraan umraa tamattu'a niyyatte umraa gootee hiikkattee san booda hajjii niyyatte duraan aadan itti dhuftee osoo aadarraa isiin hin dhiqatin guyyaan 8 gahee ummanni ka'e faate maal taati wanni isiin taatu hajjii niyyatti amma kaarawatti umraa duraanii sanii fi hajjii walit dabaltee jechuu wal keesseensifti maal taati duuba qiraana taate jechuu tamattu'arraa baatee hajjii fi umraa wal keessi jiru taatifisi eegasii gaa waan namni godhu marayyuun gooti ka'baa takkittiin hin xawaafne hadiisa Aishaa ka Bukhari Muslim odeessantu rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam Aishaa bint Abi Bakr Siddiq haadha mu'mintoota yeroo hajjii rasuula rabbi wajjiin deemte aadan itti dhuftee rifattee akka badaa rasuulli gorsanii barsiisanii gorsi isaan guyyaa san gorsan dubartii islaamaa hundaahuu gorsa ta'e maal jedhanii rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam if'alii maa yaf'alu alhaaj ghayra an laa taxuufii bilbeyti hattaa taxuhri waan namni hajjii godhu hundayyuu godhi jedheen ka'baa qofaan xawaafini waan kaan hundayyuu godhi jedheen waan marayyuu gootee yeroo xahaarattee nafa qulqulleeffatte ka'baa gaate xawaaftee safaaf marwaa jidduu galdaate xawaafallee tokkoma gooti torba callaa jechuu sa'yillee takkuma gooti torba marroo lam torba gooti santu hajjiif umra illee dhaa bakka takkaa gayaaf sila amma xawaafni illee lama hajji illee lama sa'yi illee lama sila xawaafallee tokkoma gootee hajjiif umra illee tahaaf sa'yi illee safaaf marwaa jidduu takkuma gooti santu lachuu tahaaf jechuu hajjiisii bifa saniin dubartiin fixatuu dandeetti waa'ee dubartii hagasit irra dabarree yeroo duuba gaa bakki nu dhaabanne qophaa'ee hidhate waan maraa jedhe labbeeka jedhe bifa bareedduu saniin dirree xiyyaara irraa gabbu'e bifa bareedduu saniin baasa fudhate bifa bareedduu saniin makkatti qajeele yeroo makkatti qajeelan baasni uteela keessan isin geessa uteelatti buufattee meeshaa hankee nafa dhiqattee akka gaaritti wadda'attee gara harama rabbii qajeelte jechuudha yeroo duuba makkaa seentu waa hagam nama barbaachisa waa lama si barbaachisa osoo xawaafan goone dura makkaa seente osoo ka'baa rabbii sanirran xawaafne dura waa lama si barbaachisa lamaan sun dura ihraama qabaatu hajji umraa niyyattee dhufu lammata xahaaraa guutuu qabaatu janaaballee qabaatu dhabaatu wuduu'allee qabaatu رسول ربي عليه الصلاة والسلام عائشة حديث بخاري مسلم وديسن كيسا مال جت أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت رسول ربي ودأتني طهارا في طرفتني إيجاسي كعبادك أنيت أوافا جت سين سفقاسيتشو سو واجبة لمان سن إحرامك أباتو طهارك أباتو ندرك أما وان سن نجري وان سن ناس مال نفرقاتو وتيلن كتير باتين نفرقاتي في بريد شفتي أتشير عرفون سن ناسو عبد الله بن عمر رضي الله عنه واي حجي كيست نمني أكاتا رسول ربي التلالتي فكينا ما تهيسا إنكم مال جد سنة يرو ديسو أسون سن دورا نفرق أتي تلفتي بديتوا أتشد دابتي أتشي سنة نفرق أتي سينا قافنا رسول ربي عليه الصلاة والسلام أكاس قولي عمره مال نما برباچي سيرو عمره قدن سينوف وانا تم سينتين كن عمره هاجين نومي فكينا فاما tamattu aan seente dura umraa dursite eegasi hajji fiduu hedda umraaf maal nama barbaachisa yeroo dhuftee dura
ka'baa geette seentu ka'baan nama wareersiti ka'baan maraamartu akkana jirtiin beektanii lafa walitti dhaa qabdu garamiin eegalaa namni hin beeku wanni takkittiin ati ilaaltu ibsaa magariisa jira ibsaa magariisa barbaadda ibsaa magariisuun gubbarraa ka'ee haga jalatti akkana jira goda gugurdaa gubbarratti ibsaa magariisa laala'aa deemta bakka ibsaa magariisa garteetti qajeelte achirraa eegaluu heddaa jechuudha achi dhuftee eega dhaabatte wayaa tantee bobaa jala baafatta nam dhiiraa wayaa bobaa jala baafatte jechuun wayaa tantee ta duraan akkana uffattee jirtu san qaccee mirgaa tana fuutee asiin bobaa jala baaftee gamana darbatta jechuudha wayaa tantee bobaa jala baafatta bobaa mirgaa jala baafattee ammallee lammata yeroo torba xawaafanii yeroo torbaan san sadeen duraan galdaasaa guddoo miti in sussukte jechuudha deemsa namni nagayaan deemu ol galdaasa agadi jidduu tanatti daddafta jechuudha bakki irraa eegal hajarul aswadii bakka ibsaan magariisaa kun jiru achi dhaabattee hajarul aswadiitti qajeeltee fuula hankee achirraa eegalta yoo dandeette hajarul aswadii san harkaan tuqxee dhungatta imijjaa oma jabdu harkaan tuqxee dhungatu yeroo dheertuu sirraa fudhata yoo hin dandeenye yoo afaan dhungatuu hin dandeenye harkaan tuqxee harkaan kee dhungatta yoo hin dandeenye hoo in akeekta harkaan akeekta eega akeekte ammoo harka san hin dhungattu yeroo akeektu maal jetta bismillaahi allahu akbar jetta ta duraa callaa jetta akkas bismillaah wallahu akbar jetta ta lammataa bismillaahi ittiin dabartu allahu akbar jetta callaa yeroo xawaafa eegaltu silaa ummata waliin deemta wanni sun sin dhibdu ka'baa harka bitaa kan keetii goota jechuudha harka bitaa firraa aansitee irra deebita faallaa sa'atii deemte jechuudha faallaa sa'atiin bitarraa gara mirgaa deemtiimi ati ammoo faallaa sii deemte jechuudha haga xawaafa san deemtu wanni du'aayiin takka san callaa godhadhaa tasin jedhanii jirtu du'aayii feeten du'aayii godhataa deemta yeroo deemtee hajarul aswad irra dhuftee yoo dandeetteen dhungataa yoo dadhabde harkaan tuqxaa yoo dadhabuu baatte ammoo itti akeekta yeroo akeektu san allahu akbar jetteetuma dabarta yeroo harkaan akeektu kan ammoo harkaan keen dhungattu jenne marroo torbaan akkasii fixattee yeroo irraa baatu wayaa tantee ta duraan as jala jirtu tana ol deeffattee bobaa tantee dhoksita achi booda maqaama ibraahiim bakka jedhan dhagaa nabi ibraahim irra dhaabatee ka'baa ijaare san ka diqqoo amma akkana hiiksanii achi jiru san dhagaa san bira dhaqxee duuba isaa dhaabattee dhagaa san gara ka'baa ofirraa aansitee wattakhiduu min maqaami ibraahiima musallaa jedha rabbiin dhagaa sanitti fuula deebi'a acha sanis salaataan hun jedhe bakka san dhaabattee raka'ata lama salaatta sunna yoo bakki sun dhiibban guddaan jiraatee namni hedduun jiraate itti rakkattu deemtee masjida keessaa bakka feetetti salaatta raka'ata lamaan jechuudha eega raka'ata lamaan salaattee bishaan zamzam dhaqxee dhugda dur gabbu'anii eelarraa dhuganii amma immoo rabbi laaffisee bakka marayyuu bishaan zamzamtu dhaabata bishaan zamzam fudhattee dhugda rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam bishaan zamzam san guddoo faarsanii bishaan zamzam dhugda eegasi gaara ol kartee gara safaa deemtee صفا كرت إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم آياتك أنا قرأتها يوم بيك اللي ركون نجرو أتشكو بعد بتي ربك التدوبة إيجاسي أتشرا غرا مروة أفولة دي بتي ديمتا كران لما كران سدي توكو كجدو بهو لما كغمنا بهو كران توكو جدو تنبه كجدو كنا ورا dhiiban kana deemuu hin dandeenye kan namni deemuuntu deema karaa lameen gamanaa kun ammoo ummanni irra deemu ka harka mirgaa kun ka irra deeman ka harka bitalleen ka irras deebi'an fuula keessa ummata hin deemin jechuudha bakka san irraa jala qabdee haga xawaafa fixattutti du'aayi rabbi seenta kadhaa rabbii guddifta asirraa kaatee haga marwatti takka jedhamti marwarraa haga safat as deebuun ammallee lama jedhamti dogoggorri baay'een tokko asitti argama namni
achi dhaqees deebi'ee takka jedha achi dhaqees deebi'ee lama jedha guddoo miidhama akkasiin 14 godha jechuudha akka silaa 7 godhan yeroo torbaanuu fixatte ummata tokko achi dhadhaabbatee mataa sirraa cira namaan jedhee akkanuma godhatu jira ummanni sun hajji hintee sirraan balleessin mataan isaan bakka 2-3 akkana godhan sun ciraan ta'u bakka mataatti ciratan dhaqxee mataa ofirraa gabaabsita amma waan hajjiin as dhufu jiruuf yoo amma haadde heger waan haadduun gartu amma gabaabsitee heger haatta dubartiin haga quba humna qubaata ol'aantuu tan haga sifirraa murtii dabbasaafi hagan haga quba humna ol'aantu san humna xiqqoo amma qubaatana ta'a ol'aantu hagas takka mataa fi rifeensa maraa walitti qabdee jalatti hagas irraa murtee jechuudha. Dhiirsi irraa muruu hin danda'a isilleen ofirraa muruu hin dandeetti. Warma achi dhaabatee namarraa cidhu san manqasa irraa fudhatteetuma irraa murteetuma ofirraa waa xiqqoo kennuufii ni dandeetti isiin ta dubartii laaftu. Hagas yeroo fixxee umraan baanan dhumate hagas umraan dhumate jechuudha. Umraa fixxee umraan dhumate jedhama hagasitti. Hagas irraa gaa mataa ciratte wayaa tanteete duraanii uffattee waan urgaa waa dibattee maalii gootee qeensan kee ofirraa cirtee waan martuu halaala sii ta'a jechuudha. Garuu yoo ka umraa callaaf dhuftu taate mataa haaduutu irra gaarii rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam allahumma arhamil muhalliqiin قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين بخاري مسلم تديس يا رب ورمتها هذا تي رحمة قول كما تاجر يا رسول ربي تدبر يا ربي ورمتها هذا تي رحمة قول إيجا كان أمر ولا ما سد دعاء يقول إيه كان دعاء يقول إيه في ورد شرتين بركة قول إيه كان فو بركة قول دوتن أرجعت أوف تناسي برباچيسا جوابنا تون برباچيسو مال umraan kun umraaf hajjillee waa lama qaban arkaanaa fi waajibaata qaban arkaanaaf waajibaanni ibaadaa keessatti waa lama ta walirra guddooti arkaanni waa yoo isii fidde malee amalli sun sirraa badu arkaana salaataa arkaana soomaa arkaana hajji yoo dhageette yoo waan saniin dhufuu baatte ibaadan sun badde jechuu fakkeenyaaf arkaana salaatarraa tokko rukuu'a yoo rukuu'a godhuu baattee firraa achumaan gad dabarte ركعان سنين جرو قوتو متو بدي دي بيتي فرا ركعة لمتا صلاة عمران تندوبة أركان مالك أبدي واجبات مالك أبدي واجب نمو ويوت إسيدة قدت وان براتين إربو دندي تو صلاة كيسة سجود سهوين إربان حجي كيسة أمو ليغان إربان هوري قرؤون إربان وعلمان كان ميها برا الندوبة أركان عمرة سدي توكو ميقات الرا توكو إدرو ميقاتا ميقات عمرة توكو حرمته لمتا كعبر طوافو صدفا صفاف مروه جدو سعي يقولوا ركني افران كان قبتي يو سون حرمتين سنتين تاتو يو طوافو مالي غوتين تاتو يو سعي مالي ديمتين تاتو اتدي بي يقولوا قبدو انسان اركان جرمتون نكون سدين يو وان كان سدين كيسا تكديف تون سو انجرتو عمران كي واجبن عمره هو لما ألباتي حرمته لا ألباتي اللي كن إيس مكان حرمك أبدي جرى مرانو حرمك أبدي جري حرمني إرك هلاون جرى أما تنعيم جرانين كمسجد عائشة ندور لتيرا حرمته جماسي أسين إرك هلاوة جرى كان هجاس الرفقاتا سنيف نمني جمانا دك حرمته ملي جرى بران ديمو نم أمو ألباتي حرمته قبابين يو ألباتي حرمته باتي كيسو ما حرمته ديغسي وجبيتشو لمتا متى في الرقباب سوكن في الرهادو يو هادو باتي في الرقباب فتو ديغسي وجبيتشو واجبكوني عمره إيغا هغا سرى برني حجينو أركان هغم قبدي حجي اللين أركان قبدي أركان أفور قبدي واجب اللي هدو قبدي واجب تربة قبدي حجين أفران حجين قبدتون أركان حجي أفران مال تكفى حرمته هدأتو يجو لما تطواف إفاضة قلو طوان إفاضة كقويا حجي سن إيغا بولا عقباء دربتنين بودا ديماني دك أنسان هم براتو جرانا إن شاء الله صدفا عرفا دابتو أفرفا صفاف مروى جدو قلدأو ونكون أفران أركان حجيتي تكو ديفتين تاتو
حرمت ملي أكن وايو تكات حجين تنجرتو طواف إفاضة وديف تنجرتو عرفاي ودعواتو باتيج فقو ديمون دندي نتفراتيت انجرتو صفح مراجي دوغل دو دبدي فراديفت انجرتو يو دبدي لنا مسير راغودا كاتا قبدي سولين سن وني فرانسون واجب حج جدمتي وني أركان حج جدمتي فرانسون أركان حج جدمتي وايو إسياتي ديفته وني برابك كبوتي غوتون دنديني وني برابك كبوتي غوتون دنديتو واجبني حجي هو مال واجبني حجي تكفى ميقات الرا حرمته لأنه قدرة حرمته حجي هداتو جالين أما فكينا في أتبيتين الرا حجي ديمته إيادا أني وصوتي واتكنا الرمتين لفتت أياري جدا سيبوس ميقات بلا دبرتيتشو ميقاني كيني يلملم بلا دبرتيتين مال قوتا حرمت جد مرة حرمته dhiigasi wajjaba jechuudha. Kanaafuu waajibni tokkoffaa maal miiqaatarraa harramatu. Kanaaf warra xayyaaraa namatti himuu danda'uu qaban yoo ta'uu baattellee abbaan maabarraa laallatee akka gaariin beekee magaalaa san beekee eessa qajeeltii bakki sun beekee yeroo xayyaarri isaa laaltee bahara keessaa achi bahuu dhihaatee bakka sani qajeele as dhaabatee inni harramatu abbaan if danda'u. Sun nama beekumsaaf dandeettii qabu barbaachifti xiqqoo. waa'ee safaraa kanallee guddoo beeku. Kun ammoo xayyaara namaa himu. Aadaatti amma xayyaaruma namaa hima. Yeroon harramatan kaloofte daqiiqaa 5 hafee qophaa'aa daqiiqaa 10 hafee qophaa'aa isaantu namaa hima. واجبني لما فأ الوقوف بعرفة إلى الغروب حاجة أدون ليتوت عرفة دابتو بكيدو قررت أرجع متكل ناس نمني وسو أدون دين عرفة كيسا يا دين توجبيتشو دابتاتو موليجا مغربني كلا يسير جيا كرم مزدلفة انتاتو صدفة مزدلفة بلو حاجة فجري سلاتني لفت أدون افتت مزدلفة جراتو يونا ملافا هونن قمني نو ما نقدو دوبرتي ددو تاتي مالي يوس مال قدن حاجة جيني دو ايغاني جيني دي سوچ انا چرا جيني هلكن سني هلكن كورنيا فاتين بيتني متي يرو جيني سيني اچرا سوچ انا هلكا ولقطي دبراني اچرا سوچوتني جمرات ركني دربتني فولدرة دبرني في الراكون وطاف الإفاضة قدتني جنم سبين وسو أمني زحمان أمتاكون ودفين جلادي بأنجتشو أفرافان منا بلو قيا سدين بوداكنا أيام التشريق سدين قيا كل جفاتي كل توقفاتي كل لما فا أتش بلو ككل صدفة أو بلي تاتي يبلو باتلي سرقون قبل شنفان guyyaa duraa jamratul aqabaa darbatu eegasi ammoo jamaraata hundayyuu darbatu sadeenu san ammoo bal'inaan dubbatu jiraan insha Allah. Jahaffaa mataa firraa haaduu yookaan firraa ciru torbaffaa xawaaful wadaa xawaafa jedhamu katti dhaamatu nagaa itti jechuuni godhu. Wanni torbaan kun waajibaata hajjii jedhamti. Waayyoo isii dhiise namni hajjiin isaa irdhattu ammoo wahiin guutuu dandayan. Barumsa keenya ka lammaffaa asirra dhaamnee barumsa sadaffaa keessatti yoo rabbiin guddaan jedhe mee guyyaa tokko tokkoon guyyaa 8 maal dalana guyyaa 9 maal dalana guyyaa 10 maal dalana guyyaa 11 maal dalana guyyaa 12 maal dalana guyyaa 13 maal dalana hajjiin akkamiin dhumattee takka takkaan maqaa dhoofnee dubbanne yeroo gabaabduu booda nu boqoddaa walitti haa deebinu daqiiqaa كل شان كيستي يا رب اجله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك الله